I pozdrav svima ljudi, sam Megavila i dobrodošli u jedan tutorial kako da ubacite teksturu u vaš Minecraft. Gledajte, imate jako lake načine. Imate onako da uđete u Minecraft pa tekstur pa onako, ali pokazat ću vam jedan malo lakši način po meni. Kucat ćete ovako, držat ćete shift onda 5, app data, onda opet ponovite, onda će vam izaći ovo. Idete na tačka Minecraft i onda idete resource pack, evo ovdje. Onda, na primjer, evo hoćete, to je ova tekstura koju sam od Marko Kosana. Hoćete na primjer, evo, nju da ubacite. Imate ovakav folder ili ovakav, zavisi sve kako vam je. I kakva je tekstura. I onda samo ubacite ovoga i nemate više ništa, pametujete i gotovo. Verujte, mrzim me sad da idem i neću jer znam prosto da će raditi, da provjerim da idemo u Minecraft pa ovo ono. Nadam se da vam je pomogao ovaj klip, ako niste znali kako da stavite resource pack i eto. Pozdrav i vidimo se u sljedećem klipu. Poz!